Mulembe mwesi bebulebe akhabanga kamakhwasa kali kamalayi tese bali musila joni ngana khuira khusasila mungo mwomukosi Mike Bwayo Katami isi imanyile kimyakha kimikali balebe bayaka endimo nebulebe isese kukhwosa sala papa omuyaka andyo khali chebuteki chabulile niyo isi umukosi Mike ali alunalu mumakombe ama ngana khuira khusasila lukalila labusa sikuka siyaka mungo mwewe atwela ne mungo mubofu isi arambile bibindu bye kamakhuwa ngomwakanisi we bindu bye kamakhuwa kalalu kali imanye Mike Katami kumwakha kamakhumi 88 kumwesi kwe likhumi nga niyo ningila khu university nga bwena lufu lwa muniafu lulitsile esese niye mutwelese khwaayila khu radio Uganda bwena radio yongena abeliyo era nise niyo wayusya lisina lwanga na muniafu ingilisi luniasyo omundu wafwana alyo yafwana eyacho omwami Mike ifwe nibo batwela ibarelekho kamani wakhusomisya wakhulekela radio wakhukelekela okanekha orye wima wayena wakanekha oli sina lilomo sina niyarunalya ebyekhola bino lukananga khukanekha khuri lwa Mike kalalu kali khuti bisyosye formula yaryo namanyile nabakali baambilakho ngese niye mutwela ne bakali baambilekho esese sabana wele andi amuwele khuwola khuli khulayi isi ali khacha mwanya na lukali.